The league is about to start, and as some fans were too, we want to cover a lot of games. But Bafethu, it's not easy because we don't have a sponsor. So we are asking for our donations. Please donate. Any amount will be appreciated. And when you donate, please make sure you use the Capitec business account. Please donate on this account. Thanks, Bafethu. Welcome to Amavanzo TV. It's the MTN 8, Orlando Pirates 2, Polokwane City 0. I'm joined by Kamo. Polokwane City 0, Pirates win 2-1. Yeah, 2-0. 2-0 mbana. Pirates win bra. 2-0. Man of the match with a man, Panada. Rata mang mode. Rata mango Pirates. Ngota. Alemanga, ngota sa lemang. Bajuete. Lemang holim puke. Lemang happy. Lemang happy boy. Bajuete lemang. Yung napul. Oh, di pula sa lane. Orang tidak baca milih mo. Hola. Game mo bonjour. What's up Brian ne? Ai bon. Bagane fe sa funja. Yeah. Nek fila o fe sa fo vele ba re game fedile like even 45 minutes ago ska hlola re sa dlala. Yeah. Why ba tlamile o re dlale hape 45 minutes ngo ba jile batho ba 2-0. Ke a tswa. Yeah. Bona. Le tlamile chae. Bona police nja. Yeah. For tech. Yes. Bona police. Uncha. Police. Uncha. Mbule. Uskoko. Yebo. Yemuna bona. Akasa yemuna. Nna ke ikupela bua ikupela bo makhelwane ke kopa le batho ba la ke tsebo thu ke ba ka he runa re batla World Cup Club 1 2 3 4 abatle mo ne re tapela mdala good example today le re sa dlale le re tsa fela example wabo bona ba le matla abatle mo re ba emetse mo Orlando bona re qetile o ba batla mo bona yentsha o ba batla mo Scotland. Thank you good man. Thank you. The match with a man. Bona, ki fila police even from the start. O re fotseke go dai man. Kinja. Ha ba utlwela bohloko. O ba khawati. Re tlo khawata wena. Ratmane, e re go tshele ka Sundowns ke yona dintja tse lo reng di tlo ja lona dintja. Wa tseba no, e re go tshele. Wa tseba no. Wa bona no, e re go tshele. Wa bona no. Kostani go bapala Sundowns. Re tlo ba sharp. Re tseta re lo go pana le bomang le lona mabaka kai go finally because why this time we are finally lona MTN engake rona honeng engake lona Fondara this is our year why you see final ke re ka kabuyelo ke o se wa inkanchen tolo shebel ha ke sa bua kiri Sundowns enga final ya MTN shebella fela wena ke qeti kiri ilo enga homa baga strike kobo ya re kenya discipline hona jwano tsebo re ba kenya lining straight hone mba bua hona wa bona 4-1 ya ne re shapile nga chef ra ikhutlisi ra double tsebo tlameile ya kos ana date a kopane final le mabaga thank you